President barangba ka Voice of the People Party VPP uba Arden Miller pasawi moit menta ka janmit ka neutrik rempang arhajar pesan ulawan hier shanongpo constituency banpan ka jingkersian nagi paitba na ka benda ukertong MDC na nongpo uba Matthew Kenneth Makado ya ka ne ka jingelang lapunlong ha umden laang ha right sokhwai ha kabala sakhi ya ka jingwan ai jingkersian nagi paitba ka thain ha ka ne ka jingelang ha ka ne ka sngi layo ya ka jingkren ban pensngo paitba ya kin nongrim ki ba ukertong MDC udan ban pashat sagi paitba kumjuru ki jingkren pensai paitba ya ki mat ki jura jong ka party VPP syaki paitba ada presiden barangba ka Voice of the People Party uba Arden Miller basawi moy Prisutu orang nang makandan, ladan digilong kami ngai tu Pak Arden ngam jui temak mampet tu. Dong boleh, bu isi ingi Katolik na. Bapli kremte. The Voice of the People Party nganut nang kani tangga ni ka party ka brong me poro di jinget nyam di badal nang ni ka jela ka jingi ni ai tiket di pampat long Kristen ni ai tiket di badan naga palang Unitarian ni ai tiket di badan naga palang Presbyterian ni ai tiket di badan palang Katolik ni mdam je kan hon palang ka sengi don ka jingi ni te song namar ka tang i ya ka jingi ke jo free bot play kade ka kam simet jungi i hu simet bot play no play uban bishar ya wei po wei ka ket haka sini bishar lani haka akhir kasi marwai ni hapa ai jingken kat bijle jimdan menu berapan bishar ngama ban bishar ya pi the Voice of the People Party kanu miang ban bishar gi paiba namdani ka bor ban bishar paiba ban ong ban penyenu ban pelik peneng nyenu ban pelik job kata kasong aka bor ke job play nomor kata ni hak ban long ki paiba ki basta oh mentai ki mix pun ki video ki clip semua ki baling khat siapa Pak Arden ban kena ban pensapriang kenang bagi payah kena kuno ni Barden nengong pi wat pet tang ye gitu ki clip pet ye full video lada mi komputer iran kam balong ki pat ba ke start ki mi menta ki jing persang ban pen thami ye pat ba nengeng ye pat ba kum balong tau la rai kut jagat baca ondai tang bagi ni khon ye election ringi kwa ban lek shaga chat bendriu ban khot yaga jat beriu shaga jietli ban hikai ban pensnotu eki bangin wat yaga lat kalinti kumno bangila ban penkhai pat yaga jat beriu ko chi kumno bangila ban kentiu yaga ligari kaba ide ko chi ai kumleiru ya uneu samarang ba obangi ngilala ban sei na gani ka constituency ko bukotong na kamta gani ka MDC election ba Matthew Kenneth Makdo oblai ke jingkren belpan pawi ke jingat lenti ke cumu ko bobriu bat ban poi syagade ke benta bayadon bentalang haka sahima sima haka jingalam joga Voice of the People Party ki paiba ki bait ki balong ki parado ki prasnam ki parakher ki parmer ki joma ngako aba fen smotu ba ka jimi ke jini syagade ke jeli kam dei bagi kwa tang bagi nyo ya ka bor bat bagi syong ha ka bor nagam ta ka buram ga jini nagam ta ka kerdan ga jini bana ta ka nam ga jini kam dei ka bor ka bagi ni kwa ka long bagi nyo ban punurong ya ka ta ka jing anglot ka bagi don ka jongi kum kinogelam na ka banta jongpi ki paipa Yinwang ki syakri ki badon buram ki jangkri. Ki babi pen ko bor haga kerjan kun ki nong sinsha. Om ki ban le don bor epi. Henry ki ban ai ki ji syakri. Kaban nong ki ji shngan. Kaban nong ki ji mentoy. Kaban nong ki ji kerman nang ta ki long din ki mandin ki jonga ki jangkri. Gimdai ban krep. Bangilong kawin na ki chapman riu ki barit part. Hagani kari India kabahe bat kabaya. Ya suko aban batai lingkot kendiat. Ya ke political history.
Lalu kata ke jingat lenti ke jini kum ke chat beriu hagabere baka sensar ke khana. Latip dia kari khasi jantia kum kari ki lai pos im khamar doloi. Giran ki sim, giran ki doloi, giran ki lingdo, giran ki hima, giran ki rai, bat kum ta ter. Shagari ke them ribhoi ni kami asmo ba ye ki rai. Ki bakentuk ye ki snong ki bopon. Kadon ke di kerat sokwai, kadon kerat mathan, bagi bon kirat ya sila dengan jer, akan di kapor, akan di ketem ribhoi. Kita semua kendiap ban penkan mau ini, nitai ban tip kum, ki kon sama juga di juk ke pamita, batum ki priu ki ba im akan di kapor ke pamita. Kenapa kan nundon kanu ke jing bam smotu, ke jing bam shine, nagaleng ke jing kum ki patba. Yana ke jong ke thumei pat ke tunrai bat kum nong ila ya linti kum ke chat riu hakini ki spa li ki snem kumang ye pi la chat ye ni ke ri khasi chat ya kum kari ki light post in khara doloi iran ki hima iran ki sim iran ki lingdo iran ki doloi ki prasin shar ye ki hima khasi bani tip bagi paling gerawan ban job tema ya ki hima khasi bat kum juru ya kari India ki paling ki doli kala sinshar ini bat kapor kapoi bagi nongelam jong kari India bat kari India hi por koi ringkat bat kita ki nongelam ki jingi haki ki por kila yeng ban yakun ban poit no ya leti naga jing sinshar jing ki doli Kami kata ke jihun ban yo no ye ke jing light do. Bat kata ke jihi la nga ye tho ke history ka bon ringan chi ai link kot tam ba bismo tho ye ka pang. Bat kata ke jihi ka penong bakari bilat ka sarkar bilat ka hapan plate no ya kani ke India. Naga ki ke jong papam ai no ye ta ke jing light do. They house nem khatan nai spa sa punyo bala plate lot ye ke India naga jing sinshar jong ki toli. Ki nongelam jomar India, kila sing, kila tau ya kata ka dorbar. Balatip kum kata ka Constituent Assembly. Hagaba kila kintup ya ki briu, ki bastat, ki basyampang. Ki krau jabing, ki pro perkat ki don hangta. Banya sanjur ya ka Constitution jomar India. Kumno ban sinshar ya ka India, da kata ka riti sinshar, kabaki kin sanjur. Bagi sekolah aimu yo brave bahaka bakum kata kapor. Brave le say na prega chat meriu ke jungi. Ya yo rangba au bagi tip kum ba joy. Lali u Reverend JJM Nichols Roy. Uli u rangba u yo ban long ut khot jong kata ka Constituent Assembly lali ka dorba. Bani sendur lang ya kata ka riti sanshar jong ka sarkar India. Haka bagi restart rushampang ki krau perkat ki pro jabing ki don hangta baru ni orang ba uklem pelen ya kata ka lat ke bolayo ule sat tinge agata ka dorba bamangi ki riulum ngako apin siap hai gani ke jimpatai ka linkot mereka ai ke jira ebi bapin snotho ya ke jia linti ke ji kum ke chat riulani kata ka political history ule orang ba uklem pelen ule sat tinge agata ka dorba Bamangi ki rilum, ki basyang hagi jaka rilum, ki bahap apa ke jela Assam, ni don ka mandon ye ka bor ka kerpang bangin sinshar daladi yaladi namarnya pher bat ki rithor lani ki khar ki bangila bano ki plainsman ki bala tanpau hakata ka jitho pada kata ka history bala patai wangi le pher kerkon im kerkon bam kerem ke bek ke tin ke tulit ka shongkha ka shongman kerkon batindo batshap ka sinshar snong ka sinshar tha mi alak bakiti ngimdan jere tan kendiabu hapring shibon ka jing pusha kata ka dorbar kala piang ya kala ke chiasai bani ayo yo play bala kenthop ya ka krenet ka bahanrio lani kata ka constitution ha ka schedule nomor panong ha ka constitution jong kari India lani ka richi sinshar jong kari India Dailan ba kari ka
Kredit ka Banrio le ka 6 schedule balapan khai ka district council. Balapan khai ka district council. Ka kamram juga district council ka leban pune ega ta ka jingong ka bakarpang ka jongi kum ka Jack Banrio ha ka rukom batndo bacha ha ka kum sinshar shnong sinshar thao batum ta ter. Rekai ka bangi osno le ba ka jitren jutu rang ba mane. Kaba mangaru jaladi ngala mat haga por bangalu ku chief executive member of district council ndrutli banai. Nasmusi banang bagata ka shuki ka mangang shong ku chief executive member kala long panang ka shuki ka pan pachnong pan patau musnya ikam shnong klem nongrim bat kamdan kanugo ka linti ka pape tangmal ban wamra ega jismo player party hati shnong ki thau. To ki pai babi aku apa pun senutu. Naga naga sinshar sim kebanyakan sinshar ngirsha job thma ki doli bat ondala job thma ki doli akan tok lang ini bat onda ki doli kila perlai ker kiti ki nongalam juga India kila wan ban kiu shani bat pa soy ki ki sim jadi hima khasi bat ini snoro bat ke India limba kata ke instrument of taxation. Dena bagata rangil hapo ke jela Assam. Wong ramba usuto dan kam kapor ka kerpang ka pangirapan ne yang ikum ke chakra ka barit pa thagani ka jurel pa jogari India zain pa ka jingam jogar district council ne mega mis ko ikum hon jogi no yalam tabang snu hon bangin sa haka Assam yang yang don kam man latno na ka jila Assam idon kam bani ki ban yono ela ka jong ka jila kile puliu jimut kile kren bat kile sanjur ya kata ke jiki bat haus nem kat kan dai spa sambusau kela sedang menyeki man yono ela ke cok kecela kala simpol adu kat pras nem ya dari India bahkan ahingi ke jela ke bapura bangin sinshar daladi jaladi bangin hapsu apo ke jela Assam bangin yo ya ke jela ke bapura haus nem kat kan dai spa nyupuan nrei ke ba duna hanta kalau ngira yo ya ke jela klem kilat jeda yaga jela gaji nage jintu klar jiki anjula sarkar India hagani ke jela bakari kabe gaji ke jela kaman khalat yaki anjula sarkar India baganum tuklare ke kolshir gaji baganum tuklare ke kom im gaji ke kom bam gaji nanta ke kom bakno bashap bat ke jingong trai ke khndo bashap nim shima don ye ke bakum kata ke jela Dena mar kata tahu ila dawa ko ke parti kata artikel orang Spanyol pui. Hot kini kal artikel la Spanyol pui kam de kam mat ka badon hakani ka election ringi pun snow ya ke jiak linti ka jongi ko ke parti ba ke e ka bangi ya chakmat ban dawa ya kata artikel ka la Spanyol pui. Namar kata tahu ini ko ai ki pat pa pakin snow. Kumnung ila yo ikitagi nongalam na ruki katanga ispa salpo ki basmopia yagani ke jakriu ka terpang gaji ban penne ban pensa ike jilong ka terpang gaji hagani ke India ka bahe ka bayar ban yata yagani ke ri gaji shushu kami isaki wai per ke kunon ki nongalam hagi katanga ispa salpo sao teter ki boleh ban penskem ni ke jilong trai ban yata bagi light no khanang bakanum tot ke pindo ke syaki wai per kijak menreu. Dehadin bagi layo ela ka jonga jala bala thau ya ka wei ka an. Ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act ka bayata yangi ba ka ba pene ya ka khndo ka sha ba ka khndo ka num tut sha ka ti je ke Norway ki Norway ke ma ban ti khndo ha ka ni ka ri ka chen. Henry ka ta kampat dia. Namar la ringa puri ba ya ka riti sinshar juga sarkar India ngin smoto ba la ringa bishar ki yangi kempat shingan. Hamaga sarkar India ka ayengi ke jela ka bapura ka besuru hapo kata ka kredit ka bahndriu ya ka paragraf ka bakhat a ban pintikna ba kenun don artli ki bor hakani ke jela ka bumut kata ka khat a ka pintikna ba lada ka don ke jiyatun ko hapin ki anjo ka sarkar jela ba ki anjo ne ka ki anjo ka district council ki anjo ka sarkar jela ke imba ki anjo ka district council ki nyap Kumju kidon gadon ke artikel ke bapun cikana bala daga don ke ciye tu buat ki anjo ke sarkar India baki anjong ke sarkar jela ki anjo ke sarkar India kin ir
Kaya bancay ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act. Lada ka doon ka jing prosang doyap jong kithar bade ben yo phi jaga no mantah Meghalaya. Kini kentut ya kani ka sarkar NDA lelam da ka BJP ka thong ka jong ka kani ban prolongi ka India ka wei ka tin ka wei ka niam ka wei ka culture but ka wei ka ri. Kaya bancay lada kani ka sarkar paling ka wanra da ka wei pat ka landlord ni ka an ka bani ka khando ka siap kani ka an ka bangi ni don kan yap no. Dina ba kani don ka me ka ta ka article lifespan ni hui. Lalu ni don ni kani ka article lifespan ni hui ka keren syai ba kinam don ki an je besar kan dia ki bala ban tuklar ya ka rukom ya rukom punya ka jingi ki lang salang ya ka sinshar khabar tunrai ka jo khasi nanta ka rukom bat khando ba siap ka jingi nanta ka jingom trai ka khando ka siap ki mar po khando no act of parliament nanda ka jelahi ka priang ya kita ki an berin mereka ni nak tarau ni dan snow salut kum ki no yalam bang ngimpat don ka jisngan kamta ma ba ka jingom jingman ko ba ma ka ri India kalong kumi ka don ka jimai ni ki chat dari ki pa Terima kata jingi ka jing kam dei ta mungin shikon election ikwa ban hikai ka chat dari ba kumno bangin smuto bangin it ela ka jong ka chat dari bangin sumari ka ni ka ri ka it ka jingi bangin ketolan ti ta ka nu kala ka linti kam don da wei pat kala kan ti la ka sin sha ka kala ka ko dei tang sin sha ka kala ka ko kabala banai ke jingada kabala ban wengi ke ki chinge ke bangi ka do namar ta ko ki pat ba ngim kwa ba bi pinchu Kerajaan ya ka Voice of the People Party tang namar ba pi so shonship yo to pra mata bo be kalang em devan darlung kata ka jing so to ka devan ngam ha ka jimot chip kha jing ba preng ka jimi je ba Voice of the People Party ka dei namar ba ka don kata ka jimi i jingai ban pin scam khana da lar ki khat jimi ki kliap no ni lek no na ni ka prothei ka pateng ka ban wan ha jing ka shan ko ba ka mata ni ma jing Ia tengku ia ki anje ba sarkar India msha pomding msha ti doyong msha ti motion msha ti mau msha khat shap mlashu ban de demra kabri ka kolshor ko ji ka demra ka sikar kare ka kolshor ko jo khasi re na ta ka di ban do kini ki anje ma ban treka ma po nagaran da po Mizoram na malaya da ye ki da ka arkel lai spani foi Diskusi pabano geri ke sini tang mar ban job election taman pensu po paglai ki pai ba pen kelan pen batai kelan yu pai ba lu pai ba bo pri upam dan jikte u don na prenge ji pluma the Voice of the People Party ka khlami shakmat ban pen thami pai ba ban pen bi pai ba ban shukor pai ba namar hangi ka politics kare ka kam ka kentang kare ka sanjor ka joble ka don ka ta ka nongrim ka chimi GFR ka chimi kalong Nidon yang katakan nongrim ke bet, nongrim play ke bangini ko apan warra hakata ka politics ke jing. Katakan nongrim je kita kiseng san pertai balok ki medan hagale ke jo, ki belasin syari ni. Katakan nongrim ke baki em, mla apan penkho ya ke politics. Oh tau arden la syukran ban penkho ya ke politics. Lela shano, ke politics ke mencabo, ke mencaklia. Hak politics hak ya thok, hak ya to, hak ya penbi, baik hak ya pentami, baik Ni Ngem bagata kari ka politics ka shisha ka ko ka tonrai ka thumei bo play la bo be bo renti nakatarang ilek ban panchai show pa ba bo smoto nakatarang yin ko abi pa ba kin showship yin ko abi pa ba kin listing ni ka election yin ko abi pa ba kin shimik election dan ko ka pole kamenes mo ba yo kabu oh yo pisa yo baikia yo kia yo bam yo di free look Arna la showship ko alik picnic yo boss Kwa bot yo, kwa bol yo, by the way yo. Yo nak ya ba kwa amat lagi por. Ni kwa ba ki pa ba ki chi smot na tangi kata. Nei ni ba smot ko kali ke kam yap kam ka por ka ba don kam bangin song in perkhat ayu. Ngali banle. Kaya ka berita ka jama hagani ka sinsha ka khaba. Keno ni im magari sinsha pa ba. Deu pa ba uban tungi ki longelam shlong. Dia upat ba oban tungi ki MDC ki MLA ki MP. Bagi no ki syakri jo upat ba. Mapi ki pat ba nong shom shong hagarai. Begini right.
Sohwan. Karena sohwai pimla balik jupai ba mata. Kita nak terekam juga sorkar. Balik se PWD ban pan surok, balik se PHE ban pan umbang umdi, balik se po MECL ban pan boarding electric, balik se po police department ban pan kila jingala. Pimla ban cilik jupai ba kumta. Kalau belum, kadang ke senang, kadang pas senang, belum dorba. Lalu kadang pas senang, kadang pas belum. Hangga biji di orang, biji di orang pas senang, biji di sekretari senang, biji di komiti senang, IT hati bagian penturun, yang kita kikam juga senang. Tidak penko boleh tak ke komiti senang kamu lah penuh halo juga tak dorba jauh pada. Pada IT kita tak kekam jauh pada, tak kekam jauh. Katakan itu meja sejarah kekara. Kini gila sikit department dari situ nak pekam sorkar babher. Harga ke situ baka mahar ke bala pengko board na dorba jauh tau pada. Kumjuk nimla balik pada juga nompok constituency, umla balik sepo district council, umla balik sepo assembly, balik sak balik kerana taruh pada. Ni jit ikini kisahri sansner, MDC, MLA, namta sansner. Hadin ke sansner balik ke kamram sikit berwarna jingken show pada ke ek bagi lelek namta pada. Pada orang bisa, lalu semuanya mereka kata sansner bejing syakli sikit. Lalu semuanya sih orang mana lah biang sansner sansner. Lalu semuanya kena lah biang. Lalu ke biang mana bejing syakli pada orang kuat main wong tu lah biang lain ini lain lalu sih ni kata kali ke bor pada. Kata kali ke bor bagi ni kuat bagi semua tu. Lalu mentah bagi leng hilap badan perban ki MLA ki berengam you pada. Pada orang ni siapa yang terlibat mata orang ni. Orang kali orang ada ucapkan diri jangan pintar kan. Wah, kamu macam apa belum? Kamu syakri, jompi, mopi tong, mopi, un berengam yepi. Lalu pat bau tinggi, bau kamu tahu jadi mereka pergi bau pat bau orang saat merau. Aku jimut cepat umpat tit yang akan sekopor. Aku cisal lu pat bau pastan hari. Pion gumno, pion berengam mopi, wangi tong wangi biru. Pion tukar mopi ni, yanungin jid MDC, yanungin jid MLA, yanungin jid MP. Ya biru kesas tangai senam, lak nang tangan bread jadi. Tahu dia empat bahawa bahawa voice of the people party ke kuat pergi. Empat bahawa sesuatu ialah kebor. Empat bahawa sesuatu ialah kepinta. Dia itu empat bahawa penting. Bahasa ampernya. Minta lah lebih kuat ia kena haying lari kena banyarap ia pergi haying. Pergi ada ledor. Pikot ia kena banyarap ia pergi. Pergi ada ledor. Anda lawan PPI yang gambaran teri, tak pernah sendut pembalik ini. Kap penpat tiar penpat pilihan penpat pelama. Pilih melu yang kata kena. Pilih isa bahkan penpat berok kita yang kamera saja. Lep nokenya bawang ada air ke bawah kehuduan le atman hungi. Dengan dengnya. Lalu PI itu lalu jadi rapo ke kamera saja. Dengan jual PI dia hukum gini disakri kan. Salongkan kejela kumbakalong menta, kejela ke bau beli ulah kerku, kalau long kejela ke beduk tam hari India. Kami ke sepa beli ulah kerku. Ia di balong kejela ke beklang, ia di balong kejela ke anjing hari jogi kicap. Ni kipat ba imat ke jinjok kejela ke long kejela ke beduk tam lagi tan syaitan lami. Kalau chief minister jongi palulah kalau chief minister baru sepatam, hari India obrol rum hari top jogi ship onward. Kisi firsta ki beruspa. Ngin siapa? Ngin siapa? Ngin siapa? Oh, ngin siapa? Ngin siapa? Beliau nomor ngimpet ya ke parti. Ketahu kini ke bani. Ngin persuatu ya pada apa kalau apa kena. Ini mentip kayak gini ke parti. Ke parti kini mendon ni ke nongrim ke sekarang kini mendon ni ke tong bersah kini mendon ni nongram kini mendon ni jingkat kini. Kita ijnai kita start bersama. Melak nomor kata-kata menonton pet you beliau. Mentap ya you beliau pet yang menonton. Piang ala piang ibri, umat yang le NPP tu. Kalau mau piang nang kamai pi mau bak kontrak le nang YouTube magi. Nama kaki John Kamal semua. Balang ni yo ibri mau piang kamlu kanuru. Lalu le jaga parti, kaba kum kani, kaba parti, kaba luti, ya kaba jela kami, kaba kinongelam jaga ki ruspa, ki kiuspa. Kaba ni bagi ki pai bangi parlo ki bersama. Kalau ni om. Dan kamban semua tu ia parti. Bapak tahu beliau, nomor marwai pimla balik Tawan District Council, marwai pimla balik Tawan Hapo Assembly. Kalau juna ini jangkam kat berumut kita berada jauh ke jinggut,
kejuk ke jing perkat, kejuk ke nongrim, kejuk ke thong bakin lek hapot district council bantau ki an ki policy na bajoi. Kebetulan yang iban kam lai puingut ki benar kejuk ke jingut, kejuk ke jing perkat, kejuk ke nongrim, kejuk ke thong bakin dalam assembly bantau an yang tau pai ba. Menu ban lum ban lang, ban tesong kita ki kan remut sejrong hapot district council ki lai puingut sejrong hapot assembly na kam tajo pai ba. Kedon kami ke parti ke bakhan itu di pai. Jadi nomor kata rau semua tu nak mata. Apa kipat pak ke orang lelai. Apa peniang ke parti prak lu mau ding lu. Cabik. Tendang ini nama lu mau ding dia tu. Ini jit hidup kita beliau kita baca. Ini persang hidup bawa mana token mana ye. Nomor kata rau kipat pak apa semua tu. Oh dia semua mana don gibong mo. Beli pemilih esok nak parti pipet no. Beli pemilih nak parti UDP. Beli pemilih nak parti NPP. Beri pilih nak kurtong silat. Ke parti ke datang ke uniform. Nomor ke parti ke datang ke uniform. Kelot kelau, tentang di pong paniam, tentang di pong uniform. Katakan deh, baka parti ke datang ke uniform Oh, kung baka long mentari kita pet nak lagi parti. Kimi tu hok upat balik hapan pet nak lagi NPP, balik hapan pet nak lagi UDP. Habang lapit niya kachingkren joki nga kemau itu mersiang siaran terong. Jayu ni mersiang siaran terong. Lalu sekarang lalu kilong iye agak senang ngetau. Anda unong senang wong na don mersiang tu siar besar kain apa ni ap senang lo. Dari lalu kisiar. Anda unong senang lo ap senang. Ura ap kita mulai okem. Badan mulai okem ini sali batu siar mat ni terong juga mersiang. Polite kita bersiang. Jalan kita bersiang terlebih pada isu. Kak botol tolong 4 jam. Dalam jam tu tolong ni bersiang lagi pada dia. Kipara bersiang ke ni kok siang silu bijak terus kata. Mesti isu ini. Nanti balik tu tolong jumpi kum tu. Jayu. Iklan itu. Ia kata balik kerja. Yang laku ni kan kam keluar ingat. Semua kumbatan hidup terang ngejong. Mereka kadang namar kikam tosya. Kini kebela independen mentah kita pet nak lagi parti. Kamdai baong kalau parti kadang tanggu uniform. Kadang namar pergi semua tu badon jima. Banilai lagi ni parti nama upat ba ulangnya. Oh banilai na NPP mdon jingkarman pi. Oh banilai na UDP upat ba mentau la EV. Dan kam singan bela independen. Pai ba onum sebut. Hana mau beliau. Tenrai maroi pilih UT pilih independen. Lalu pai ba basta run kini toba lalu bijak pilih run maroi. Pilih esok benar. Dah tak terjangan tiaw berjumpa. Dalam kata ngikwa bu pai ba ustad un syempang un smoto un penen kami ke berkat mendai bensu mencur rumah kan smoto. The voice of the people party kalau yaad nanti. Ia yaad limpa kalinti ke baik. Kami ke besuk mengiyo ini ke jisnya ke jo pai ba aku mengiyo mata. Nal jok ke MLA election muslim araja perang. Apa kalau rumpur nasi ke jeli juga sangi masih mana smoto. Tangban sudan bentah ke sangi masih makam papian. Dan kamu yo ke sencar ke kalau ke bakut ke sangi masih makam bakut. Dengar tara Muslim araja sipo ringkat bagi way bagi orang ba yang sedang ya clean politics campaign ke jinak ban yo ke sencar ke kalau ke bakut. Ban wanra ke politics ke bakut ke balak ke jinak sini cuma ke balak ke jinak bol ke balak ke bangsa. Bagi lawan kintiu. Ya kan ini geri gini, bagi lawan penklan, ya kan cak, bagi lawan berat ya kan cindu, bagi lawan tahu kam tahu jam, bagi lawan ya kiu henti langkung ke cak beri, bagi lawan penklan ya ke kai ke peteng, ni lawan penklan ya ke rek karya, ni lawan penklan ya ke kamri juli, nanti ni lawan ya ay bentalang ya ki, riu rabah ki kam ki jam begini tray, bat kari ke sini, jelas juga mau kebarus pak. Mereka simpor, oh ngerasa, keren ngerasa kentor, oh ini arden jelas mohok ya mo, hana in penkho ya ke politics. Lah, aman perlu ke politik. Politik kapan cakria, hak politik tapi uksur orang yang yang dek yo. Oh, kancing pen semua tu bakalan kerja. Dan sebut baru kir beriu ki pada perkat kumta politik sekali kerja cakria. Mereka semua iblis boleh kersampor. Nilai yat, nilai pen semua tu bagi pat mak mereka kila periang. Day hadirin kali election MP bagi ibu pat mak ulah periang. Ia kali kelinti.
But kila jip ya ka voice of the people party. Nila job dampura mag MP election. Lagi lai pun riu lagi constituency nila job hadul. Lai po ap lagi constituency. Noong ka chabane lalaga ni ke MP election kan general day ke MLA election ka voice of the people party ka sinsha marwi ya kan ni chala ko. Tandai ka pon ngit kanum jai. Baga voice of the people party kan sinsha marwi bakan wan ra ya ka jingala. Hoy malar gini ki persang ban pundo kan sino ni ban penapati ni ka jingla ka jingi. Oh, Deputy Chief Minister Omno. Oh, lada ka don ka la, lada ka don ka an. Bangin ailat ya kini ki bak pertas surok ndriu penai bakin sinsha lada kim pu tolok. Oh, kikiran ben mo yangi. Anak ailat ndriu penai ni sinsha ni bak pertas surok dah pi du tolok. Ningyong im don kam ndriu penai. Lada ka don ka an. Nyini oktang lai penaru kalabiang bangin pendam jadai ki. Kandang kam haru ndriu penai. Tang lai penai. Kalau yang ingin penbam cerai, kini kepada pentuk, ya kari bekerja. Upai bau ini, ke baca, ni keren ya ke baca. Ada kalau upai bau one sebagai voice of the people party nama ulama, ya ke bagi keren. Upai bau orang desa tangga di kepat ke benut, ban keren, ke hikai, ke pensyai, ke pensyur ini. Ini penting ni upai bau. Dan mari kita kata aku upai bau. Ilek keleng game don jing artian. Bahagian ini kenti ke pemerintah. Kubu upai bau ai jing kesyam. Yang ini hak MP election New York jing sang ka kamkan. Hak MP election ngai odo sampusan tam na shispa ki nong thebut ki le ji ke ka voice of the people party. Mentangi potong bangin yo new po na shispa. Ada bang on kom tang ham kwa ba bisu to pakla yo pyong te ti arden mas. Job MP wan ko man sini sepo. Sekwa shi. Kadang ke jing shisha. Habang ngai keleng kari khasi ngai kedu bon gibriu. Kiong bargain. Ini dia kita juga sampai ke sen kongres. Hadu mentangi dan kuahi dan pada ke kongres sepot Delhi. Tambah nila lain. Nadu ke MDC, MLA, Yen Aino ke Cikasyan. Ya ke voice of the people party. Kali hello katakan nongrim bagi satu pakaput ke jikan sakil na katakan samsantam. Ndai jangatlah. Ki nong kersian seng dulung kiba eat seng dulung. Kiba ong dita ni seng dulung kiba akan yatai ni kiba akan punya eka hot jingi kita rai mulut kita rai jika. Kimir ki ong bargain minta tinggi lai iya ke dur ke tar ke shisha jeng di seng dulung. Ani ke per election kiwan benye ke kongres. Hapeng jongi. Kiwan benye ke NPP. Kiwan benye ke BJP. Lada per election. Lada sensyar ke kongres lu. Let yes no lang. Lada sensyar NPP. Let yes no lang. Dalawan ke election. Benjang ni kini. Kiseng kongres benjang ke NPP, benjang ke BJP. Kak ada apa? Ayu Deputy Chief Minister berani kira sampai pak. Kini kiseng dulu, kini trailang bangi berasansnya ya donlang ya bamang ya yadang minta election pitino atang ini. Abdul ada election larang 4 pensiun tunung bos. Menubang ini datang, kenapa mengi? Isu pengen mau yuk pak baik ke begini kira keren pada bagi. Oh kini kita ngalam seng dulu, haka jaga bikin kindet benriu, haka jaga bikin telaga bumut. Keren kok tentang. Lah penemboskan kampengat ya. Memang kita kalau kita nong kerjaan kita sisa maka kita pais the voice of the people party, but kita dengtang the voice of the people party. Kau bagi lapan syariah antara seng dulu, kepada timai, kepada kita nonglim kita scam, kepada ni tonggo syai, but kita nonglam kita yang scam antara nonglim. Kira yung nilale apa nilale job? Siapa kan di ke voice of the people party urak keren haga yung drama tawan jaga Hindi ndang menotang saham. Karung ke voice of the people party kong em yin siapa pun keren Hindi haga yung drama tawan. Kecela jadi kan dia kecela keren Hindi. Mana kita tahu? Bahkan ini jadi kan sila kota yang haga jela Meghalaya kalau pusat sekali India baki Beliau sebab dari India, sebab dari jelas Pakistan dan Pakistan, sebagai jelas Meghalaya bernama pleng, kasih don kita ngelam. Kita senang nasi, kita nur ban jeng, ban jera. Kali kan pulang mereka cak dari kau ini wanra. Oh ngere keren lu ikin mat, kita ini lah bawa mat jauh pada. Ngere ki kan dari reservation policy, ngere ra apa assembly, kita ini parti kita keluar kumjuhi, kita keluar kumjuh. Barangkali pendek temai yang bahatung kam.
Dradat par election yung no pi ban kren na makara wan ra ka ji so pe chat mri ri ke bangla kren ni pandat ni kren po assembly ni alat ni sensus ni rasosro bangala syathan hadu aspa apu kita ban penbore ke sarkar bangala ban penbet da kamen sim joga jing slokya da kamen sim joga jing sloket kle nga wan hapi ki pat ba nong song snong ban terwa ya de bangan long kum unong mikmat jong pi na kabanta ka nong po constituency ban syakri na kabanta jong pi ki pat ba nong song snong jong ka de ka dong ka than bat kum juru ya ka ri khasi jantia ke ba i ke jogi ban haswa bi ne poi sya ka de ka phang pneng la ne ban ya ther ban slok ya kimat ki jura ki bangangadon bat kum juru kimat ki jura ya ki baka parti gadon na slow ban peni tho shwa ya lade na tharai ki babon ki pat ba nong shong snong jong ka de ka dong ka than pidai ban itho shwa ya nga pidai ban prishong nong rem shwa ya nga ashwa ba pinjet kum unong mikmat jong pi lane kum UMDC ujong pi ka kerteng ka bapura ka jonga kadai Matthew Kenneth Makudo Asnong try ko jonga kadai nasnong maurong enray ngalakha lapun hasnong nongpo namar ba imay pa jonga kidai kibasya kri sokar barhoit namar bangidai kibasa isaway day namar katang ilapoy bansa keleng jong kasor nongpo bat hadenang ta imay namar ba ilasyong nasa hayamulong nalahe rasan hante isnong yamulong nalapoy siyang karu hakasnong paham napong ban nalajulong ru kumurang ba isnong jong katega isnong mentala artem ban nala inoru ya kakamrak ba isnong namar nasgo bangadon pat ya kaway kasin jam ya kabansim na kabantaban ya kun ya kadiga election pat ba nong isnong jong kadiga dong bakathay ngala pendepro ia ka metric ke jonga na po RBP Higher Secondary School ngala pendepro ia ka BA na St. Anthony's College Shillong bat ngala pendepro ia ka master degree la ka MA haka subject economics na ka school ba nihu hadin bangala pendep ia ka jing pule jonga na po St. Anthony's College Shillong ana po school ba nihu ngala yoru bani simantala ne ban hikay Hagaway ka college kung part-time lecturer hasilong. Pagbabayay, ngani ito yapi da kamansim ba da kadonot jong kajing skoret. Bahapring jong katakajingya lanti jong kung usam na ubaday ban simro ya kajing kekli ban kersian lem ya kayeng kasem ngalahap ban warpat kiway kilat kilanti ban tray ban ketak ban kersian lem ya imay namar hata apor imay ihap ban kersian marway yang i sanggot sipara dan namar kijing duk bat kijing kerdo ngani itu ipi ban apreng jong kajing em ngalapoy ban tray yakat kikam kibadan hakmat jonga ban ngam skoleran banong ipi bahadin bangalayo ban hikay hadin bangaladap MA ngalapoy banya sumuro nanongpo si silong ban nasilong siya nongpo pagbabi kani kamday kay henry namar bangam jus skoleran ban tray kano kakam na kabanta ban kersian ya lade ban kersian ya kayen kasem bat khamtam ya imay hakatakapor pagba hapreng jo katakajinga jenti ublay lator kuya nga habakayo ban tray ya kakam sorkar hakaway katnak sorkar kabapetro ya kikam penroy hakitan nong kendong ban ngalayo benta ia kaban pendet pendiang ban sedangro ia ka skim kabaro ia tray hadok kini kiski ka skim sispaski lani ka skim MG NRGS henry pagbabi hapdeng jo kata kajian lenti hapdeng kajing tray ke jonga lakhat pra ka Islam hakati kitrat sorkar ngala ino no ia ka kam ka banga tray da ka banga resign no na kam but pet yo piberder baka resign ya kakam baka nila election la ne bukan room sa politics nrai em pagba ngam ju poy posnil ngam ju poy perkhat ngam ju poy murder bangan room sa kajeli politics
lane ka kam san hi ma sima henry ka jing thmu ka jonga kalong na ka bata bangan song that no bangan traino I kam la jong khnang bangala ban pet yala ka jong ka yeng ka sem bat I phone giti ki jonga henry pat ba be ngani thu ye pi bagan ka jing ram jong ka jing rap sakri pat ba lane ka jing sakri para breu ka eng ha ka mensim bat ki donot ki jonga haprem jong ka jia ganti nanong ye pi daduk ka bangalang samla ngala juyo kit ya ba na ka bantah ban sakri para breu bat kum juru na ka bantah ban kit ban ba na ka bantah ka imlang kasalang dei namar kata nado kapor bangadangdan hapor lihu kapor mapulih lihu ngalong ru nongelam jong ki kena pulih hakata ki por hoj hapor bangadangnya sumo ni tu ipi bangalai don bantaru ya ka banseng ya ka ni sumo association na ka banta ban pet na ka banta ka bet ka bha jong ki para driver ki ba mati ki jik hakata ka por ka bangadangnya sumo lang ban hoj ngani tu ipi namar bakande ke jing sakri pai ba kade ke benta ke ba ngana ju sutunat namar kata ngala ju batru kum urang wa aslam jong aslam paham lapom paham so 3 ngala judan benta lem hakikam imlang salang bat kiwei de henrai ngam ju po sneupan bangan rung saka jeli politics lane banyale election henrai ngasorman ai ngu yo play ba preng jong kata ke jingian ganti preng jong kata ke jing po sneu jonga Ilami sisa kini kiri orang ba, kibadan kemensian kebesenram, na kebenta ban sakri, ya kini kiri kebayit jogi, na kebenta kipat ba nong song jong kini kejela kebayit jogi, iba ardan milar basemat, ubreu ubadan kemensian kebesenram, ubreu ubadan kemensian jogi cikit li, bawang longkat balong, ngan mik samadan. Banseng ya kan parti ke Voice of the People Party ke belum ru ke sur jong upat ba rengkat bati I Dr. Ricky Sengkon I Dr. Karashen ki wei kiri orang ba da ka mensen ke besenrang ki mi banseng ya kan parti ke pelong yang apat ba be janong ipi ke basasisen ke pertek ke download ke mensen ke joma pengaruh makwa bagi don bentalem bati na kebantaban syakri ya gari bekerja benriu nongren ke baskem barwara ke jing syakri ke babet ke bakhoj ke barenti ke ban ai ke jing mentoy ya kipat ba nong song snong bar khaga jo kapor ke jing syakri ke bom syak siliang khmat yano ke jing syakri ke bom syak siliang ya uduk usuk bat khamtam na kebantak kipat ba nong song snong badai namar kata abang ya kendo berkinong elam joga parti ngasgo thok syai bakat hamar bakat parti kedon kedai banyak pun persya ya ke bamsap banyak pun persya ya ke jengduk ber ke jing kerdo hapo kada ke jela ke bagi jogi dan namar kata pat babe ngan ya tho ya pi hadir ke election MLA hajar ulai ngalabo ya ke jing doai ke bacar hayala disimat Banga panbor no blay ni tu epi na ka mersim ka bakhoy bada ka download ka bakhoy banga panbor no blay banga ong ay hangay ka bor banga nur ban mi sakmat ban penyaso ilade berkini ke parti rengkat berkini ki noyalam kini ki jing post ni ki jama kala urlong sisa hadin baka Voice of the People Party hadin berkini noyalam juga parti kala ibet yana banga ni ale ikini election MDC mentau snem namar kata ngasgo banai kublai ya kinong yalam jaga parti ngasgo banai kublai ya piki pat ban nong song snong ibadon ke jiksanya na ke benta jonga kenang bangalak bania le bania kun ya kan election rengkat berkinong yalam jaga parti banwan ra kasen syar khadar ke bakut kasen syar khadar ke bom syak siliang khmat kasen syar khadar kaban wen ya kabam sap kasen syar khadar ban wen ya ka jingdok pat ba be ngan ya tho ya pi ya ka jing sisa kadon ka jing keli na ki pat ba piong kumne ka election ka pi kon manta kade pi kon bat kado ka parti ka jubab ka bang ai kalong
Kajing kun ke jonga kadai. Banwan ra ke sensar kada ke bakui kapok atas council. Kajing kun ke jonga galong persya. Om ya kano ke parti. Henry kajing kun ke jonga galong persya ya kajing bamsam kepadon kapok atas council. Dei namar kata pat babi. Kajing kun ke jonga kani kapor kam dei pat kano ke parti. Henry banyadon rengkat bahkan nongrim jonga ke parti. Banya le persya ya kajing duk kajing bamsam bat kumju ro kajing syak silian kemat hakasen syar kadar. Pat babi ngatharai pin menjur banga bagane kajing syak silian kemat kadai ke bejuja na kawai ke por kawai pat bat hakajing em ke baman la kaski ke jungi dei namar kata kum ki pat ba nong shom shnong ngimat ye kajing ngimat ye kajing jenjar bat ngimat ye kajing le di babun pat ba bae kane tu ye pi bat ngatharai pin menjur banga kum ki pat ba nong shom shnong ki ba em hakajing duk ki ba em hakajing kurdu oh terengkat berkikun kiti kijongi ondang iladap kijing pule kijongi ku kikun sama kiba anglot ban yo ila kikam kiti kijongi ban yo ikam kijam kijongi oh aprem jo kata kajian nanti lese ngimat kijing duk cintarmen namar ladang imdon kijing adai bakita kibadon kabor ladang imdon gaspa ngiduk cintarmen ban yo ikam kijongi pat babi nyane tu yepi bakane kade ke jingja ke juja na ka woi ka por se ka woi pat kane kade ka life experience ke jona ni tu yepi hadin bakai kendo bakikat tu kade ki samna iba mi na ki exam hall iba mi rengkat bat ke jing snodiaw haba keli ke jing kawai ke jing keli filal em ya ke exam ka jubab ka bagi ai kalong ngisuan tho pendep rukom I ki ba e jing edeire ba kita ki bro ki bahe ki bahan I ki ba er pisa ciyo kamre kata kada ki jing sya asilian khmat pa ba e namar kata na kalyang joga voice of the people party la na kayo sisya ya kalakam sensya ka council ka kamram ka beningkong kalong ban penkoj ya ka tungkam tungjam kenang bamangi uduk usuk ubadon ka hok ban yo ya kam ngin yo ya kam kapok dis council pai babi kawai kebenta berkatong kebanga ngadon berdekat bertinong lam jaga parti kalong banonra ya kajing baik kejirenti haka kai kepateng bat kumjuru hagi yau kihat ngatharai pin menjur banga kum kinong syok syong kiba em hakarap karyang nalor bakimar kimata kibangi gidi kimarap kimaryang kibangi ilit perpoy sayo kilong kibatat anda lapoi hayo kabaslosi kalong bagi mar rep kijogi kisah 4 kilo hadu san hadu 4 kilo kane kalong sisa ke aka kabaslokya kane kalong sisa ke aka kabaslok sangsat ya ka hop jong unang rep laju rot ngatharai pin menjur bana kum kinong rep agini kisgi ki pemerintah berkamtam ketika ayam ke pemerintah apa pipin mi yo sensar papilet di hayo kabanengkong kabaki nok kai kijule anda kilapoi kimarap kimarian jungi hakiyo kihat tolong baki 4 kilo ya kimarap kimarian jungi pai babe nyanong ipi baki de barok kide kikam kibabean ikam kibata discouncil ka de banpet andai baro sikata kinomik mat kibangi gijit kiklat banpet na kabenta ka kasyon jogi dong rep kamtam ki pat ba nong song song jong ka dong kathan ki dang em hakarep pai ba be kamar kata ka thong joga voice of the people party or ka thong ka jonga kumukortong joga voice of the people party na ka bata ka MBC election kalong ban pen khoi ya ka khai ka pateng ya ka yo ka hat nang baka hok jong nong rep kan em pai ba be chusu habangi pai sia ka jingpat kendo kendau ka siap jogi try muluk kum kinong syong teng idon haplen joga jingdo jingkarban namar ka jingbun jogi brio ki bahespa ki brio ki badan ka spa namar baki septin bandong ka pisah ki yen kisem ki jogi ki wan thiet ki jaga
jongi kinong kendong bat kinong rep teng hakador ke batat bat kene kala pelong ya kinong rep ki jongi khamtam kinong snong jongi bakin mat ki jinge onda ki khor ki ti jongi kala he mar teng ke bagi i galong ba kinong rep kim yo shu tang ya ka rep ki jongi namar kata ke ba thong jo voice of the people party galong bagin man rak biang ya ki an ki ba longru ki ba ngi ki ju em ki jule hanado ki por ki ba menswa kenang ba unong rep unong snong un yo era ka jong hok ka jong u ot lagi phai sha ki wei ki benta jong ka imlang ka salam ba tumjuru ka sensar snong ka sensar thau the voice of the people party ka don ka thong na ka benta ban bu baik bu renti ya ki sensar khadar ha ki snong ki thau jongi kenang ba ki dorbar snong kenang ba ki ramba snong ki la ban pentrekam ya ki an ki ba ka discouncil ka bo pai ba be ngani thu ye pi ya ki sisa ba ki nomi khmat ki jongi ki ba ngi ngela jit na ka wei ka sdam sa ka wei pat na ka wei ka por sa ka wei pat ki klat ban pentrekam ya ki an ki ba don rupa hapo ka discouncil ki nomi khmat ki ba ngi jit namar bokim doni ka nongren ko baskam namar bokim doni ka nongren ko baskam onda kila sajit banlong ki MDC lane ki nong hikmat ki jongi ki klet banyasat ya ki an na kabenta ka jimonto jo ki patba nong song snong penban ki penlong ki kadis council kung ka jaka bagin ya deal ya ki business ki jongi ki klet banyasat na kabenta ki patba hene ki kenmau dongong na kabenta penerben ya la ka jong apla pisa ka jongi na kabenta penbiang bat penbit ya ki kam ki joki bat na kabanta ka jingmentoy sibat joki pai ba be nama kata ngi kum ki kotong jogo voice of people party ngin yang scam halar ko ni nongrem ban wan ra ka sen sa khara ka bakut rengkap perki nong yalam jong ka party